kumtam tak chung chu China in capitalism deuh dalin che tala a communist ram ni chungin China sarkar chuan trickle down economics mi hausa te an hausak bel zela mi re theiten hlok na an tel ve tinani chutianga chun rin na lo ngat thunga mi hausa te zara mi re theiten hlok na changin chu chairman mawa cultural revolution awanga chiat na na sa tak thlenga ta in khai chuna tura poimo an nga yani thui takin an hlotling reng boka China middle class lian tham tak omin chu wang chuan society nol pui standard asan zui pha bok kumsang khat zakwa somsari chawa din hun chem maya an omatrangin tuna chuan khovel opnalama United States ne nanin el phader to ani mi hausa sumlak lu in thlona na sa taka thleng mek thunga kumsang khat zakwa somsari chawa factory nei thei chung ko te chu tuna chuan sports car changkang berber te ne na khopui moi tu ni to in chuti line construction workers satlia te chuan chen na in an pol point an la nei thei talo thung communist party in awhla bera an nei chu mason an kalpuina konga socialism with Chinese characteristic ti ani socialism Chinese zia anga kalpuina hian sarkar chu na sa taka policy herdang lam na thlen tirin atam berte chu socialist zia ani haulo thung General Secretary Xi Jinping an thunei na achan hnuwa thil athak dang lam ta a Chinese sarkar chuan communist zia dik tak zok turin in herdang lam na an kalpui zui ta zoka socialism with Chinese characteristics ti chu tuna chuan common prosperity ti in athak ta a kothlera propaganda an tar chuwa te la phaulang lo ma se China sarkar in kalpui ngei turanga ini in hei hi China leader tena mathe bera an nei zui zel tur anita anga yani common prosperity hnuaya mi hausa berber tena tax pay kan ol ruk te chu leilan ni in hei ba ka hian zirna lama po private tutoring company te chep takin siam zui an ni a mi hausa ten an fa te heng private tutoring fee man to tak tak mangin mi pa ngai te aya din hun sanga ada pha ti chu private tutoring company te chep taka siam an ni na chan ani China a technology company lian berber te chep taka siam zui zel po heruam man na kalpui zel na anga ngayani Xi Jinping an communist philosophy kalpuya hausak na insem tlana ti te chu a hlotling donem a chiang lo chungin Xi chuan communist party chu China ni tin nuna thuk zoka inrol le turina du ti lan tir na ani thung China no pangte an that cheta ti a soin hei wang hian no pangte na video games an khel thei hun bi tu kan siam ta a nau pangte chan chok turin communist party chuan ma ala tamayani fapakhat chau nei policy awangin nau piang an tlem zel siam thatnan party chuan fapathum nei thei ti in rom man an siam le tamai boka football cinema music philosophy nau pang language science heng thil tina te hian party chuan chan na anei vek bok apa ne nang edan in nang lo nei tu Xi Jinping China ruai tu Xi Jinping khrefia tur chuan atun ma hun hriat ma sak nge yangai apa Jin Zong Jun chu communist party war hero ani a ma se moderate ni thungin mau ro re lai khan lung ina khunga ni bok khati lai khan ji anu chu ana pasal chu wantlang ma demin asoi che hiala achan ber po zia pa khan kumsang khazakwa somsari pariat khan Guangdong province a economic liberalization omtir ngei ngetin khati laya China a progressive leader Hu Zhaobang athloplat bok wangani Xi Jinping apa ngein reform lam hoidua soi chiat na le hrem na le lung ina tan pha fo chungin afapa Xi Jinping ngein apa ngai dan ang lo na ya che tala chuan soya hlo hle thung achan rang rang om thaya apa lung ina khung ani lain Xi Jinping chu kum som pangami lek ni in na thok lo thei lo siam ni in puk ina a om nge nge ani chung atlei rol hun khir tak apal tlang chuan mi se helzo ka siam ni anga ini in politics angai nat lo pha abik takin hardline variety lam chu a huat pha ti a soyani thin chuti lain China clear tu te chuan China chun kum sang khazakwa somruk le sang khazakwa somsari chawa har satna na satak ato ang ato lo nan chuan hruai tu chakle khau tak an nei ngai an ti thunga chumi tur chuan China in dana nei te chu siam dang lam zel ni in chung te chu hun rei tak Xi Jinping an thu nei na achan theina tur vek ani bok China ram chunga thilin thlak dang lam na ommek zelin tuna dan thar le khwa kherna thar te chuan China economic activity a khoi dang lam dan tur hriat fia mai thei ala ni lo
thil chiang tak om ero Xi Jinping an common prosperity chu party in chak taka kalpui zui zel donin chuta telve du lote chu an plan pel mai don ani ti chu analyst clear na ania ama socialism with Chinese characteristics ti an kalpui le awhla ber chu alualan to don ani heti lai hian United States chuan Myanmar atanga Rohingya ral plan nuai sari chuang tran puina turin US dollar maktaduai za somriata pedon US State Department hupuang tu net price chuan United Nations US Ambassador Linda Thomas Greenfield chuan Myanmar Bangladesh le achevel rambuaina omawanga Rohingya ral plan te tran puina turin US dollar maktaduai za somriat an pedon ti apuan thu hi asoyani price chuan nilai ni khan thu chu asiamin kumsang hile som pasari August la Myanmar Rakhine State beile ti nomna an to awanga tlan chia Rohingya ral tlan te tran puina tura sum kan pek bel le turnen hian heng mi te chom dol na tur hian US dollar pluk le ding on khat point panga chuang kan peto ani ati Myanmar sipai te be pui thlak na awangin Rakhine State atangin Rohingya mi nuai tel chu Bangladesh rama an tlan chia Bangladesh Cox's Bazar tamjok chu an la khosame kani kumin February ni khat khan Senior General Min Aung Hlaing kai hruain sipai te chuan Myanmar civil sarkar thu nei na chuan hne chua rampuma kum khat chunga tan state of emergency an puang zui ngal boka mun tam taka mi pui te chuan sipai sarkar du lo nan lan tira sipai te nen in bein sipai kutura thi po engemaw zat anom to bokani US State Department chuan Myanmar sipai te chu tharum thona thleng thin te ti top ngal tur le diklo taka anman te chu chuang ngal turin angena Myanmar rama mi pui ro rel na tung dinga Asian ne na inrem na anlo siam to 5-point consensus chu ngai poimo turin angen bok ram ro rel tu te chu mi pui te chom dol na tur thon lu phal saka COVID-19 do na konga mamo te sem chuak turin kan nge na ni ti in State Department thupuang tu chuan a soi heti lai hian Afghanistan Kabul University teaching staff somsari Assistant Professor le Professor te chu Taliban sarkarin University Vice Chancellor nilai PhD holder Mohammed Osman Baburi bana aaya BA degree holder Mohammed Ashraf Gairat da awanga lungoi levinan bang Kabul University lian bera Vice Chancellor atana Ashraf Gairat da ani chungchang hi social media lama po social na tam hle social tu te chuan ni kuma Gairat an journalist tha ani chungchanga athat tu te thiama chantir na thu aziak te po an pholang chuak thar le ani University Vice Chancellor atana PhD holder thiamna le tonthriat nei thatak thlak tu atana BA degree holder ruat ani chu Taliban member zinga po social tu an oma ani aya hedin hunchel tlak le thiamna nei mitam takan omani anti Ashraf Gairat thi sarkar masa khan Ministry of Education noya thokin Afghanistan chimthlang lama IEA University Assessment Body hotuwa omani Taliban sarkar hian kartir lam khan sarkar University Afghanistan President Luile Afghanistan political party lian ber pani na muchuak tu kumsang hile sompakwa a chen na ina misual tenan tha tak Burhanuddin Rabbani mingchoya phua chu Kabul Education University ti in amingan thlaka he university hi kumsang hile sompakhata a ina tha ani nuwa khan Burhanuddin Rahabi ming hi choitirani Ministry of Higher Education chu an thu chuan siama University chu Afghanistan ramtana thiamna phok chuana mun hlut takania political le nambil ruai tu te ming choi tirani turani lo anti WHO chu an khovel boruak bol lo air pollution chu mihring te hrisel na atana thil lo om der singa mi ani ti in kumtinin khovel puma air pollution wang hian mi maktadoi sari don an thiji ani in an soi UN Health Agency chuan air pollution hi climate change ang bokin mihring hrisel na ti der thong thil lo om tak zinga mi ani air quality ti thathian climate change thlengin ngong tha anaya gas ti chua thin hi kan ti tlem chuan air quality po a thave ngal don ani anti WHO chuan air pollution wang hian kumtinin an thi hun ai ma a mi maktadoi sari vel an thi pha a mitam tak hrisel na po ati chia ani no pangpo an chuap na tho ati chaklawa thoklam harsat na nain asma te an nei pha thei bokani ti in an soya pon lambo ruak bol hlo hi bluna sata wangin puitlinga po heart disease le stroke te chu athleng fowa hei wang hian diabetes le neurodegenerative po anghong tel bok ti antar lang
kumsang ni panga hnuwa atum khatna atan WHO chuan air quality guidelines ati chuak thar le boka he kai hroina tharmang hian air pollution laka tangin mitam tak nunna an chan him thei an be sei thu WHO chuan an tar langani ole khati jong khani le phot mai se video dot le in longa chang le thau don nia in zawa in ni man nuam mutui mangtha vek ole